Nibyo ni ku mugoroba wa tariki 10 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi k'Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2025, aho tugiye gukurikirana akantu ku kandi ibivugwa, aho tugiye gukurikirana akantu ku kandi ibikomeje kubera ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri inshuro unyemere rero nze kwinjira muri operation nyirizina y'ibikomeje kubera mu bice bya Kivu y'Amajyepfo ku mirwano irimo ibera hano muri tuduce. Unyemere kandi nanone nze kureba uko byifashe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'u Rwanda nyuma y'isinywa ry'amasezerano, ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo ikaba ishinja ingabo z'u Rwanda kwica ndetse no gukora ibikorwa bihungabanya aya masezerano y'amahoro aherutse gusinwa. Unyemerere tuze kureba amakuru y'ukuri. Ese koko umujyi wa Uvira waba wabaye tombe ku nyeshyamba z'umutwe wa 23? Nibyo, ibyo ni ukuri cyangwa se si ukuri? Unyemerere kandi nanone nkubwire ko igisirikare cy'u Burundi cyongeye gutanga last warning cyangwa se gasopo ku bikorwa biri gukorwa n'umutwe wa 23 hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho barimo basubiramo amagambo avuga cyangwa se agaragaza yuko batirimo bishimira ibyiswe ubushotoranyi cyangwa se kurenga guhagarika imirwano birimo biragenda bikorwa, birimo biragenda biba biturutse rero kuri izi nyeshyamba z'umutwe wa 23. Intambara yo yabaye yindi gusa reka nkubwire yuko kuri ubu ngubu ikibazo cyabaye ikibazo. Noneho bimwe twajyaga tuvuga tuti ni ikibazo cy'akarere, ubu noneho tayari noneho nibwo ikibazo cyajya cyaba ikibazo. Ibyo bakubwiye barakubeshye, ibyo bagusobanuriye barakubeshye, ibyo bakweretse byose barakubeshye. Kuri inshuro tariki 10 kugeza uyu munsi z'ukwezi kwa 12 cyangwa ukwezi k'Ukuboza 2025 nibwo noneho twajya twakwinjira mu ntambara. Ari nayo mpamvu babwira abantu mutarakanda subscribe cyangwa se sabone. Niki muzabwira mu by'ukuri aba bakomokaho kubiri kuba muri iki kinyejana mu gihe mudatega amatwi boss ku mutaramu ngo yimata turadondoshe mwumva mumenye aho ibintu bigeze ndetse naho ibintu bihagaze kugeza amaginga ya. Ibyo rero ni inshingano zawe kuba wakanda subscribe. Reka rero twihute nta gutinda nkubwire ko ubutegetsi bwa Kigali nyuma y'ibyari byagiye bivugwa n'u Burundi, nyuma y'ibyari byagiye bivugwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri ku bijyanye n'aya masezerano akomeje kuba mu by'ukuri ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari ibyo u Rwanda ruvuze cyangwa se Rwanda agombaga kuvuga. Abenshi bavuga ko nyine n'ubundi rutagombaga guceceka, ariko byari bitegerejwe. Ni itangazo rero rimaze gushyirwa hanze. Iri tangazo rikaba rikubiyemo ubutumwa bwinshi cyane, ndetse iri tangazo rikaba rinsaba imbaraga nyinshi cyane mu by'ukuri kugira ngo mbibasobanurire neza mubashe kubyumva. Ndetse si ibyo gusa, tuze kureba icyo umuntu yavuga ku bijyanye n'iyi nyandiko ndetse n'icyo iteganya cyangwa se ikihishemo. Ibyishemo ariko byo ntabwo ari bike cyane, ni byinshi ahubwo cyane. Ari nayo mpamvu bigiye kunsaba iminota itari mikeya nkabanza kubasobanurira iyi nyandiko. Iyi nyandiko rwose ku muntu ariko utarakanda like ku nshuro ya mbere udukurikiranye, kanda like. Niba nanone usanzwe udukurikirana ukaba usanzwe ukanda like, nabyo bikore. Mu by'ukuri ni iby'ingenzi kandi ni by'agaciro gakomeye cyane. Leta y'u Rwanda kuri tariki ya 10 Ukuboza umwaka w'ibihumbi 2025 bati u Rwanda ururimo rwagiriza cyangwa se rurimo ruvuga ko Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Burundi barimo guhonyora amasezerano ya Washington. Ese nibyo cyangwa si byo? Kigali tariki 10 Ukuboza 2025 Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda iratangaza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi aribo nyirabayazana bicura burindi by'umutekano rikomeje kwiyongera mu ntara za Kivu y'Amajyepfo. Ibi bigakorwa mu buryo bwo kunyuranya n'amasezerano ya Washington aherutse gushyirwaho umukono. Kuri inshuro ndaza kuvuga nti impande zombi zirimo zitana ba mwana. Ati nubwongerwa ko amasezerano yo guhagarika intambara ya Washington DC ndetse bigirwa muri ingabo z'u Burundi. Tariki 10 Ukuboza ati u Rwanda ruratangaza ko rutari gukurikiranwaho ibyaha byo guhonyora ihagarikwa ry'imirwano. Ati bitero n'intambara bikomeje kubera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bibangu u Rwanda ruvuga ko atari rwo rukwiye kuba rubazwa ibiri kuba kugeza kuri uyu munsi muri Kivu y'Amajyepfo.
ese birabazwa nde? Birabazwa Burundi, birabazwa Kinshasa, birabazwa nde? U Rwanda ko ruvuze ko atari rwo rugomba kubibazwa. Mu tangazo basohoye kuri wa gatatu, minisiteri yagaragaje ko u Rwanda rutagomba gushinjwa umutwaro w'ibikorwa bihonyora biri kuba biturutse ku kudahagarara kw'imirwano, ahubwo ko rukomeza kwemeza ko ingabo za Congo FARDC n'iz'u Burundi zifatanije n'imitwe irimo FDLR, wazanye n'abacansho b'amahanga aribo bakomeje ibitero ku baturage ba hafi y'umupaka w'u Rwanda. Icyo kintu muri kucyumva, ingabo z'u Rwanda ziti ni ukuvuga ngo hakubiye cyangwa se turebye ibikubiye muri iyi nyandiko, baravuga bati ntabwo nk'igisirikare cy'u Rwanda ari twebwe mugomba kubaza ibibazo bya Congo. Ati ikindi kandi nanone ingabo zacu ntabwo zigeze zigira uruhare muri ibi bikorwa, atahubwo ibiri kuba byose mubibaze FDNB, mubibaze FARDC, wazalendo, mubibaze abacansho ndetse na FDLR. Iri tangazo rikomeza rigira riti abaturage barenga 1000 bambutse umupaka bahunga ibisasu ngo bahungira mu Rwanda. Aka tubirebe nabyo. Ministeri ivuga ko mu cyumweru gishize ibitero by'indege z'intambara ndetse n'izitagira abadereve byakorewe mu gace ka Kamanyora ngo byaturutse ku butaka bw'u Burundi. Nuvuga ibyo bitero baravuga ko indege zirimo Sukhoi na drone ku bitero byagabwe Kamanyora ngo zaturutse ku butaka bw'u Burundi. Iri tangazo rigakomeza rivuga yuko byatumye abanyekongo barenga 1000 bahungira mu Rwanda banyuze ku mupaka wa Bugarama. Ngo abo baturage bari kwakirwa mu nkambi ya Nyarushishi mu karere ka Rusizi, ka Rusizi. Nyarushishi niyo nkambi ngo u Rwanda rwakiremo abaturage bagera ku 1000 bahunga iyi mirwano yarimo ijya mbere cyangwa se ikomeje kuba hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bagaca ku mupaka wa Bugarama. Leta ya Kongo ngo ntago ntiyateganya ntiyigeze iteganya mu kubahiriza cyangwa se guhagarika imirwano. U Rwanda ruranenga Repubulika Demokarasi ya Kongo kuba rugatangaza ko kuba yaratangaje ko itazubahiriza ihagarikwa ry'imirwano. Ati u Rwanda ruranenga Repubulika Demokarasi ya Kongo kuba yaratangaje ko itazigera yubahiriza ihagarikwa ry'imirwano, ndetse ikaba ikomeje gukora ibikorwa byo kugerageza kwisubiza uduce twigaruriwe na 23 nubwo ibiganiro by'amahoro byari bikomeje. Minisiteri ivuga ko ibi bikorwa byagaragajwe n'amahanga kandi byari bizwi, nyamara ntihagire igisabwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kugira ngo ihagarike ibyo yateguye mu mezi menshi ashize. Niba wumvishe neza, leta y'u Rwanda iravuga ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yanze guhagarika imirwano ndetse ngo yari yarabiteguye mu mezi ashize, ngo kandi niri gukurikiza amasezerano agiye atandukanye agiye ashyirwaho ndetse n'intambwe zigenda ziterwa mu guhagarika imirwano. Aha ngaha rero hakomeje kubaho kwitana ba mwana. Leta y'u Rwanda binyuze muri iri tangazo yavuze ko leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yananiwe kurandura FDLR, ibyerekana ko Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo yaba ititeguye amahoro, mu gihe FDLR bivuga ko ariyo nkingi ya mwamba y'iki kibazo turimo tubona aha ngaha. Mu butumwa bwayo, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ivuga ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yananiwe kubahiriza amasezerano yo kurandura FDLR nk'uko byari byasabwe mu masezerano y'amahoro yo mu kwezi kwa Kamena 2025, harimo gufatwa nk'ikimenyetso cy'uko Repubulika Demokarasi ya Kongo itigeze yitegura kugera ku mahoro arambye. Nubwo Perezida Felix Tshisekedi yari yitabiriye umuhango wo gushyira umukono ku masezerano ya Washington ku itariki y'Ukuboza, u Rwanda rusaba ko amasezerano ya Washington yubahirizwa. U Rwanda rugaragaza ko guhoterwa kw'amasezerano mashya cyangwa se kutayubahiriza cyangwa se kuyahonyora biri mu bikorwa bya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Burundi bikomeje kubangamira inzira y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse bikaba intandaro y'ibibazo bishobora guteza umutekano muke ku mupaka w'u Rwanda. Ngo rusaba ko washyirwa imbaraga mu gushyira mu bikorwa byuzuye amasezerano ya Washington ndetse no kurangiza ibikubiye mu nyandiko ya Doha hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo na 23 nk'inzira yizewe y'amahoro n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Ibyo ni ibivuzwe cyangwa se ni bimwe mu bimaze gutangazwa rero na leta y'u Rwanda. Bimwe mu bihugu bikomeje kugenda bisubirikanya. Icyambere, leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo tariki 8 mu nteko rusange nibwo Felix Tshisekedi yavuze ko u Rwanda rutari kubahiriza amasezerano y'agahenge, amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'ibihugu byombi ku itariki y'Ukuboza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yaho gato, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Burundi Edouard Bizimana nawe avuga ko ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda biri guhungabanya umutekano kuri iki gihugu cy'u Burundi. Nanone magingo ya tariki 10 nta minsi ishize
u Rwanda narwo ruti leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifatanyije n'ingabo z'u Burundi ifatanyije na FDLR wazari n'imitwe bacancuro nibo bari guhonyora aya masezerano y'amahoro. Ibi ngira ngo kubyumva cyangwa se mu gisobanuro kimwe cyangwa se mu ijambo rimwe, ibihugu biri kwitana ba mwana kuri kwica amasezerano yo guhagarika imirwano cyangwa se amasezerano y'amahoro. Byanze bikunze n'ubundi nta masezerano yo guhagarika imirwano, kuko byanze bikunze mu gihe imirwano yabikomeje ntabwo twavuga ko amahoro yabashije kuba yaboneka. Ibi bije bikurikira n'ubundi ibiherutse kuba cyangwa se biherutse kumenyekana ko ibice bigiye bitandukanye mu Kamanyora, Bugarama, Sange, Ruvungi, Kiriba, Uvira ndetse n'ahandi bikomeje kwibasirwa ndetse no kugerwamo n'abarwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa 23. Ibyo byose ni bikomeje kugira iki kuba byamenyekana. Igisirikare cy'u Burundi ni FDNB batiki rero u Burundi ngo bwa burimo gutegura aya na makuru nayo arimo avugwa hanze aha. Ese nibyo? Muraza kutubwira muri comment cyangwa se muraza kutuganiriza mutubwire uko byifashe. Munyemerere kabisa ibitekerezo cyangwa se inyunganizi bize kutugeraho. Iyi ni nkuru mbonye. Iyi nkuru avuga ko ngo ubutegetsi bw'u Burundi kuwa mbere tariki ya 8 Ukuboza bwasabye imbonerakure umwe mu mutwe witwara gisirikare urubyiruko rwo mu ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi ngo kwegera umupaka w'u Rwanda bunategura abantu bo kuza guhungabanya umutekano w'igihugu. Ibyo byaba ari ukuri cyangwa se ukuri? Ese biragenda bite? Ni icyemezo ubutegetsi bwa Gitega ngo bwafashe nyuma y'uko kuva ku cyumweru gishize bwijunditse u Rwanda, aho ngo burushinja kurasa ibisasu ahitwa Rugombo mu cyahoze ari intara ya Cibitoke, ndetse ngo bikaba byarakozwe n'inyeshyamba zishyigirwa n'u Rwanda kandi zirimo ingabo z'u Rwanda zitwa 23. Icyemezo cyo kwereza imbonerakure ku mipaka ngo cyafatiwe mu nama yahuje abayobozi b'imbonerakure mu ntara ya Butanyerera, by'umwihariko muri komine za Kirundo ndetse na Busoni zihana imbibi n'u Rwanda. Ngaho amakuru avuga ko iyo nama yabaye saa 8 ngo z'igicuku ngo uyoborwa n'uwitwa Nzambimana Jean Claude ukuriye imbonerakure mu ntara ya Butanyerera. Mu bayitabiriye hanarimo umuyobozi wa polisi muri Kirundo. Amakuru kandi avuga ko ngo mu byavugiye muri iyo nama harimo ko babwiye imbonerakure kwitegura kujya ku mipaka y'u Rwanda yose. Ubwo ni ukuvuga imipaka ihuza u Burundi ndetse n'u Rwanda niyo ngo bagomba kugeraho kugira ngo haboneke imbonerakure zifuzwa. Ngo amakuru avuga ko benshi mu rubyiruko rwo muri CNDD-FDD batangiye kwigishwa ku bwinshi gukoresha imbunda ndetse n'intwaro gakondo. Ngo byaba biteganyijwe ko izo mbonerakure zizifatanya n'ingabo z'u Burundi kurinda imipaka ihuza u Burundi n'u Rwanda. Ngo andi makuru kandi avuga ko Burundi bwamaze gutegura mu ibanga kohereza bamwe mu bantu babwo mu Rwanda gukurikirana amakuru y'impunzi zo muri kiriya gihugu ndetse no guteza umutekano muke. Byaba biteganyijwe ko kuri uyu wa kabiri ari bwo imbonerakure zahabwa ibikoresho by'akazi n'amategeko mbere yo kujya mu kazi. Ngira ngo niba muri kubyumva rero, ibi n'ubundi byaba birimo bikurura umwuka mubi cyangwa se biri kuba byaba birimo bikurura umwuka mubi. Ibyo byose n'ubundi byaba birimo bituruka ku bisasu byateye ku gihugu cy'u Burundi, kandi byaramenyekanye ko ibi bisasu byateye koko uruhande rw'u Rwanda ruvuga ko rutigeze rukorana n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 kurasa cyangwa se gutera ibisasu muri kiriya gice. Amakuru aravuga ko abagize itsinda ry'umutwe wa 23 inyeshyamba za M23 ngo zaba zageze he aho bita Uvira. Andi makuru akavuga ko ngo ibari ibinyoma, ngo ari icyo bita Photoshop cyaba cyakozwe. Ibi bintu turabyita ngo iki mwabantu mwe, cyangwa se turabisobanura ngo iki ko ndeba bindenze. Ngo ifoto yagaragaye irimo bita Wiringoma bakunze kwita kwikiri, ngo ishobora kuba atari ya nyayo. Ngo iyi foto iramugaragaza ari aho bita muri Uvira. Ngo ariko kandi bikagaragara ko ari ifoto yakozwe yaje gukorwa yafatiwe ahandi hantu. Ese koko ibyo byaba ari ukuri cyangwa si ukuri? Ndizera ko uko amasaza kugenda yihirika biraza kugenda bimenyekana byanze bikunze. Ati ni mu by'ukuri ni hatari ko ibi biraza kugenda bimenyekana. Ni ukuvuga ngo hari amasasu koko yakomeje kugenda yumvikana, urusaku rw'amasasu plutôt ntabwo ari urusaku rw'amasasu ndetse n'ibisasu byakomeje kugenda byumvikana
hano muri uyu mujyi wa Uvira. Ariko uku kumvikana ntikuvugweho rumwe, bigavuga ko kugeza uyu munsi inyeshyamba za 23 zitaragera na Kavimvira, ndetse bikaba byagorana kumvisha abantu ko mu by'ukuri bikaba byagorana kumvisha abantu uburyo inyeshyamba zitaragera Kavimvira zaba zacakiye Uvira. Ariko amakuru akavuga ko Sange, Kireba ndetse n'ahandi ngo ibice byaba byagezemo inyeshyamba z'umutwe wa 23. Ese ibyo koko ni ukuri cyangwa si ukuri? Ibyo ugomba kuba wagira iki wabimenya. Uburundi buri gukora uko bushoboye kose kugira ngo abaturage b'Abarundi nibaze kugira impungenge cyangwa se umutekano wabo uze gukomeza kurindwa. Ariko mbabwiza ukuri, uyu mujyi wa Uvira ushaka kuza gusiga ikindi kintu gikomeye cyane hano muri Afurika y'ibiyaga bigari, cyangwa se izindi mpinduka kuri kimwe mu bihugu birimo bivugwa cyangwa se bikomeje kurangwa no kugaragara muri iyi ntambara irimo ibera hano kuri ubutaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byanze bikunze hari ingaruka bishobora kuba byagira, ndetse ibi biragenda bivugwa cyangwa se biragenda bigaragazwa kubera nyine ibiri kugenda bijya mbere. Kwitana ba mwana niko kwakomeje kugenda kugaragara rero muri iyi ntambara ikomeje kubera ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ni kimwe mu byakomeje kugenda bimenyekana. Imipaka imwe n'imwe biravuga ko yafunzwe, ndetse kandi imwe mu mirongo miremire y'abagize itsinda ry'umutwe wa 23 yaje kugaragara mu bice bimwe na bimwe ngo bagerageza kwinjira muri Uvira baciye mu duce tugiye dutandukanye, nabambaye impuzankano z'umutwe wa 23. Ibice biri strategique kuri ubu birimo birumvikanamo amasasu. Urugamba ni imberenge, ibyo byo nta wabihakana kugeza kuri isaha ku rugamba rwongeye kuba rwaba imberenge. Ariko ikindi kintu ugomba kuba wamenya, kuba inyeshyamba z'umutwe wa 23 zagira muri Uvira byanze bikunze ikintu biza gutera cyangwa se biraza gutuma aya masezerano y'amahoro ya Trump araza guhungabanywa, cyangwa se n'ihungabanywa kuri yo bishobora no gukurura n'izindi mpamvu zikomeye cyane. Abaturage baravuga ko ingabo cyangwa se inyeshyamba zaba mu by'ukuri ngo ziri mu duce tugiye dutandukanye turi strategique hano muri Kivu y'Amajyepfo, mu rwego rwo gushaka uburyo bwo kwerekeza muri Uvira. Muri Uvira ngo hashobora kumvikana imbunda ndetse amasasu turuka ku mbunda nini ndetse n'intoya. Ibi ngo bikaba byakururiye abaturage benshi kugira ubwoba, bamwe batangira gutekereza guhunga. Amasasu buriya yavuze abantu benshi byanze bikunze nyine nta kindi kintu bagomba gukora cyangwa se nta kindi bahita batekereza. Ibirongo byakomeje kugenda bibaho hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Uvira ngo hakomeje kumvikana urusaku, ngo ubu bwiyongere bw'imirwano burimo bwumvikana mu duce tugiye dutandukanye bushobora gutuma habaho ingaruka zikomeye cyane ku masezerano yashyizweho na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump mu cyumweru gishize hagati ya Perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi na Paul Kagame mu Rwanda, kugira ngo amakimbirane yari amaze igihe ahagarara. Umutwe w'inyeshyamba 23 wavuze ko mu by'ukuri ngo hari ibice binini bakomeje kugenda babohora, ndetse inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zisa n'izigaragaza ko zidashishikajwe byanze bikunze, cyangwa se amasezerano ya Washington nta kintu ababwiye. Ndetse kandi bibagiye bavuga ko izi nyeshyamba za 23 zavuze ko ngo icyo bo barebaho ni ibiganiro bya Doha, ngo ariko ibitari ibiganiro bya Doha ntacyo bivuze hagati yabo na leta y'i Kinshasa. Ubwo bivuze iki rero? Bivuze ko imirwano ishobora kuba yakomeza. Bati ntacyo bivuze rero, ariko nyamara mukabona ko ibintu birimo biragenda birushaho guhindura isura. Benshi muri mwe ibitekerezo byanyu nagiye mbisoma ku makuru twatangaje ajyanye n'ibyatangajwe na Mossad Balouzi ndetse n'umwe mu bari muri guverinoma ya Donald Trump, avuga ko mu by'ukuri hari icyo ashobora kuba yakora. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo abenshi nabonye bavuga ko mu by'ukuri ntacyo bazakora, ndetse ngo ari amatangazo aho ngaho yo kukanga cyangwa se y'ibiki, ariko icyo nabashije kubona nuko
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize icyo zivuga kuri aya masezerano. Naramuka aya masezerano ahonyowe ku buryo bugaragara gutya, biraza gusubiza hasi ijambo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cyari cyanihaye akazi gakomeye mu by'ukuri ko guhuza Ukraine n'Uburusiya. Bivuze ko mu gihe bari bananiwe guhuza ibihugu bya Afurika nk'ibi ngibi, biraza kwambura ijambo mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni iki Leta Zunze Ubumwe za Amerika baza gukora kugira ngo bagumane izina ryabo? Ibyo nabyo ni ibibazo dukurikije rero biri kujya mbere cyangwa se biri kuba. Icyo nababwira kugeza kuri uyu munota ni uko hakomeje kuba kwitana ba mwana hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda, Urundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri iki kibazo cy'intambara ndetse n'imirwano ikomeje kuba mu bice bya Kivu y'Amajyepfo.